Chini oro JT Institute kaisa paramedical college khulok jaka belai no college kaham oro JT Institute tabuk January session ni admission choli tongo February ni 15 tarik jorangnai o jaga admission ngai mano arts ni science ni commerce ni joto pass ngai tai abono diploma tai degree te admission nawi mano course tongo tinta abongkha medical laboratory technology operation theater technology radiology imaging and technology Kapang takok tai bokok song oro JT Institute paramedical ni course khlaijaknai 1 bochor soloi tongo sini Tripura hastewono o course kebangma department haiba kebangma course ni arts panangkha commerce science ni student rokhano jesa brem ni student rokhano o jaga phai pori phai mano oro ni course unka 3 year baksa diploma khainangkha 2 year oma hai borok rok phai o jaga admission ai pori mano obo tabok January 1 tarik simi February ni 15 tarik jara o jaga admission soloi tongo India ni kebangma jaga no sini Tripura sorok bak potripot tabo kubun haste rogo course khainani baksa nursing potripot je oma hai course khainani thango aro islai nijini nogono nijini kamion oma hai nijini state no oro tabok course khaimangkha oma hai khlok jaka obo solimani 1 bochor running tongo buskang bo hantai bo student nanan bagai brok koi horoi tongo norok ni bagai belai kaham jora engka obo bo jaga ang norok no kisa phunungnai gurga bosti o area angka gurga bosti yango hangka o gurga bosti je line lama yango BEd college tongo yango hangka BEd college government ni BEd college thik o hasam yang kisa phunugrade o je main road je yang gurga bosti thangmani je yang maniko enclave thangmani aboni yang kisa phaikan khano kisa hatai kasa kankhano o jagao o nok nungnai o je paramedical ni je broni JT Institute o nok nungnai engka o jagao bomhai khlai brok no por jagai tong course oro bahanje swijak tongo kisa phunuk debo nai de oro course ni bumung ro tongo o jaga potribo course ni bumung tongo ga o JT paramedical je course khai tongnai ro 1 year already porijak tongo brok ni lab ro sanamjak tongo class ngo oro hongkangkha theory je pora sona je phurungmani o jaga kabang ko khlai phurungjago practical hingka tabrom de Tripura ni medical college panangkha jesa college panangkha hospital line a jaga brok no practical khaire jago bomhai khlai practical khairi abo Tripura simia Tripura karoi 12 tha kotone je kono jaga hospital thangai oroni je student rok no brok no practical khairnan bagai kaham o jaga o rijago brok no angka brok ni lab rok sung kisa nai oro student rok no bomhai ke phurungi tong brok no je phurungmani busuk jratu quality kaham da obrok bahanja sung nai laine bising habai ga khapam ni takok tebo khoksong oro semester ni exam soloi tongo obon bagang kisa aste sanai ko exam soloi tong brok ni obo o jaga lab rok ni haino subidar tongo o jaga kisa phunugara di ko obrok akorok ang bobai kisa kok salain tam phurungja ko jaga o jaga wo chini tinta course tongo basically RIT kaisa tongo OTT kaisa tongo te kaisa hangka kai MLT tongo medical laboratory technology hingke olebo kabangmano phurungjago tabuk bibino like young sa kuksa rok no o jaga o phunu like naine ni bagi rok sing phurungo o microscope bai khai obo mokol bai nugia rok mokol bai nugia rok no je chikon mani rok no chengomo bai naine ni bagi chengomo rok help khlayu tamo bai o student ron nai rokta bo makan nai na nang bahai na nang jotota obo kaisi kisa nai phunugra di obo onubikhan jontrona ongkha microscope omo bai cheng je mokol bai nugui maya mani chikon rong no nayo cheng omo ke phurungjak ta student ron na omo rong no chai tam tong tai o jaga wo tongo omo water bath o jaga wo bo tuyo jaga wo kutung khlayo o jaga wo seng kabang ma tamhine obo enzymes tok khandi a jaga wo rui cheng borong no ko khlayo tai obong kha chini autoclave o jaga wo cheng sterilize khanya ni bagai mane yong sakuk sarong batharnan bagai mani rok cheng musa se use khanya ni sekang jemon tabuk chini o
tam hinai o jaga o oborok glass tube rok omo se use khanya ni sakang obono sing kusung khanya ngai tam ni ka chung oro yong sakuk sabai chung deal khaimani bagai omo rok no sing poriskar khanya nang puila yong sabu tharna ni bagai am bagai chung uze autoclave omono sing use khanya nang tai tam tong tai omo botongo obong khachini hot air oven omo bo obo haino phranan bagai chung use khayo o jaga han high sterilize khayo o jaga bo chung ko khulugui nai mano o jaga bo mani rok chungroi o jaga bo trail or kutung khai hai da tungroi yong ma ke chere rong phrungjak ta na tai tam tong tong o jaga bo chini tai tissue flotation bath tong e obo hai rok ga kai o jaga bo sing tabuk thui kale khaya da thui kale khaimani abono susi rok no sing destroy khanya ni bagi omorok tong tai ko rok no chini de hara busuk bekereng tong busuk kre e omorok no phurungu omo ni kaisa model ta e boro rok ni model o jaga bo bekereng no cheng student rok no busuk busuk omo bo jaga bo omo hai chini omo phunu guta chang omo original ya na omo original ya plastic ni tai iko omo bo tong model chini kidney ni model obo omo chini kidney ni model omo chini brain ni ko omo half portion ni je chini model obo hai chini ole bo tong or por man ya gulo student ro busuk profit nai bo jaga tamo samong khai ka biang job ro me bom hai o jaga wo porimani pore tabuk chinor to tinta course ni sajak kaisangkha MLT ni pore hingka kai nungor porimani pore nung lebo khlaimano jemon thui test khaina ni gobang ma je chini dehar ni fluid ta thui hindi chini dehar sutui hindi ki o pot dukan phasiri tong mang ka or certificate man ja abo hai hingka kai tabuk RIT ni hingka tabuk u x-ray ro khlaimani a jaga wo hingka tai OTT ni hingka kai u tabuk chung operation theater ro krida doctor ni logi wo khaiye abo hai ki bona assess khaitani wo chung or any student jorin pass out hingka kai a samungo mane a jaga wo chugiman samungo sugna ta tirpura do hospital bo kabang ma private bo kabang ma dugan bo khaimano hingka ka haine general ur tabram de college rok pori mane o je college of pori mani obo to kaisa course ble na aboni bade obo pori khenka to taibo sakri future rang income khaine ni taise hai maganang tonglak ta na abo hai lab rok ko khlaimano nai di sing sarkarni sakri o sarkarni sakri no simi sing na sigya woi omo private sector ro basang obo hai ke habai manu ta lab rok ko chini bagi scope tong abo hai o course khai ga habi mane obo rung yang ka bai ka habi mana na tam ka chung to omo pura patient rong ni tam hinai je sori ning ko bai je sing dil khayung ka ke ba sample rok bai abo hai ke joto boro ko jaga expertise ya sing rung na nango omo rung khang kai se chini bibino tam hinga ko o je course kri da omo MBBS rok ni ba doctor je surgeon khlainai rok surgeon hini je post doc khlainai rok ta borok ni sorry je PG khlaijak nai rok borok ni like wings hai je MBBS je doctor rok ni hai tam ka chung borok khang ke direct joto samung nong ko khlainai chung kha test khlai chung diagnose khai re nai or result ni onojai bongno chuba mani o wings khlai bedek aba hai nengka koi bo sorong kha ro samung khai mani prai 2-3 mas kha o jaga nengka tam phrung o jaga ang borok no microbiology phurungo microbiology te ko ekta subject bo phurungo biochemistry bo phurungo ta aba hai kai oro das jontro kabang se nugya mane brok no phrungna thanga do taibo practical dorka practical khaina bai kha boro roho practical khanya ni bagai u RIT rok borok to o jaga wo sunu ingya bor hospital roko ma thango aba haita borong ni bagai o abo ban training ngata bukhara ka prungka ko kha am haita na ge exam tajum ko joto jagan sol oron naw na ihi te chin saka saka bo lab rok tong te kubni classroom tong i a jaga wo borong na asogro aba hai tagora exam choli tong srai rok ni nugui tong mana nor oro jodi asu koma hai obdo kaisa doctor ni branch nani mangkha bro ni bedek hangka oro borok rok ni potri por ba sini mong yong sakuk saroni porna musungnai ro bomhai borok pori phai mano jaga pori phai mano arts rok ni bo pori phai mano oro science ni pori mano commerce ni bo phai mano na bo class ni sim busuk jara bomhai ka oro khlai jak tong tabuk 10 pai khyang kang kanyo nor ko boarding ngai man 10 pass ngai bo oro admission khajang man ka class 12 pai bo admission khajang man na 10 pass ni pore hinga kai diploma course ta o jaga wo
10 pass ni pore je khlaimani divok nei erpore ka 12 ni pore ka kai cheng degree ni course no khlaiman tamo course nai oro pori tong angke oro OTT ni course nai pori tong ta no je pormani tamo boza ka pori nang tamo mane OTT to operation theater technology pori mani o jaga tinta course tong ta mane course ya subject ko OT ni kaisa anatomy hinge physiology kaisa hinge exception mane ko tamne abuno elective subject rokhani mano gananga bo exam pass ngai oro admission ong kya class 12 do na maidumi angke 12 pass khai phaiman ta oro 12 pass bo stream ni science ni kai science ni oro admission ngai busuk din ka oro je class khai je koi tongman ta angke oro admission na phemani last year ni June section sokoi ke ta oro ke kaham ken pori ruo pora bo asak kothinya mane explanation kam ke to sung pora sei mano seyaram nango ya baita obo course paibun ya gulo nong bom hai sakri mana job bom hai mak to mane private phun khai mano ke hospital sini mane sung ang to OT ni course na hungke ba eko mane operation theater phajingon ma tong na ta operation theater enka operation theater ni je lab ba oma ha je doctor rokno je seba khanya nengkha branch bedek abono hamja gei o nursing rokno hamjai ba ke obokha nang ba ke posun ok ang to agin chimeno mane class 11 ni hoite 12 rok theke mo hai course sajago ke abagai angom na khata ke phurungma rok ekdom kaham da kaham no pura exam rok tini exam ro mani ani to oro pori tong hando baji da sai tong hajani bajiya ekdom kaham phurung tong na kaham no no ni je line no student khor busu sini department to mane diploma by degree ekloge pori ro ke total mane jan department o shin department no ke 16 jon rokta agi botong mani borok ke phaya ba name card ang thang ta bongke kobon hospital ro thangwa sum practical ro ma khaika oro mang da ma tong khlgai oro bongo first semester on kasuk practical nya ke shin second semester ta wok teni exam rakha ke second semester ro kawne shin practical start ang ta hospital thangai kono hospital or admission man ma khayako tabu jar tele ma khayako mane second semester ni simi starting sinai ta o first semester tis kering ka ba khlaiya kotana abke mane boy ni practical rokhai ma tongta lebo nin bung ki sir sidi an bum khe ruma deburma bo kabini phakam anke bisramganj ni bomai ka or admission khata mong kha rang ro busuma raw ka sai daman nang sabo puila contact khai kya abo ke ani mama khayuta nin mama khai khatana abo nang sai mal yata हम भाई मेरा नाम रोहन सूर्यवंशी है मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं ऑनलाइन कांटेक्ट करके यहाँ पे पढ़ने आया हूँ और ये जो जीटी इंस्टीट्यूट है मुझे बहुत अच्छा कॉलेज लगा है क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं एक्सप्लेनेशन देते हैं और आज हमारा सेमिस्टर एग्ज़ाम है मतलब फर्स्ट सेमिस्टर एग्ज़ाम ना हाँ फर्स्ट रिजल्ट रहा है ना हाँ और एनाटॉमी का एग्ज़ाम है मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है आउट ऑफ क्योंकि सर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं सब कुछ मतलब याद रहता है और अंकना जी रिसेप्शन सेंटर ओ जगह जो तो कह ओ जगह सियातु अंक सोंपायमान फाइ ओ जगह अब अंक पहिला फार्स्ट हाबनी जगह क्लासरूम नै दिके yang room tong nadi yang tong room nadi yang kisa punuk di oh class और वो स्टूडेंट अटोंगो भाई मायरक दो कोई पे क्यों स्टूडेंट कटालदा वो सेमिस्टर जून विवक जून विवक जून सेशन नंगला विवक जून सेक्शन कोई बसर का रिपोर्ट और तब 6 month रनिंग चलिता 6 month रनिंग बाहाय फोरों और जगह गाहाम ना फोरोंमार बेलाय गाहाम का फोरों ना हामिया का फोरों और तंग हनै द नों कक लुबै सायं दंखा गाहाम ना फोरों ना 6 month सिकुटा और फाइमन जागन फीस 6 month ता मनो तुइ परीक्षा नंखा रेडियोलॉजी ता मंगनाय आबो परीक्षा हां ता म चाकरी मानाय हमन
X-ray scan dok khajang ita. नों बजा खायने हस्पिटाल मंखा खायने ना हस्पिटाल में का प्राइवेट अब निजिम पाइ खायने Harike ba bike no khaya na ta. जदे माय का जंत्र र पाइ सफ्राक्शन ने कामी बर सागरा दे Ani kami da Bilunia. बिलोनिया वाह एकदम कसालन फाइगन ना और बरतong Oro ayang Vijay Kumar. और कोनो हॉस्टल नि फैसिलिटी करी ना Facility kare oro hostel ni. इनका किसे साइ खना कर दे ये नाइट ओने हॉस्टल करी और हन छदे एका खापang takok tai bokok tong o GT o jin center ro brok naro kono hostel ni facility kri nangkha ayang bara tongai buma bufa bai phano o jaga ma pori phainai belai na kaham obo katal je khlokjak mani nangkha bo jaga ne Kuesan parani. wesan e o bumung khana ka biang sing khamo bo Mandai gana. e mandai gan ro kanin do ganan na Gana. nangkha bor tong Ang nognin laisu. o parani no tam bai phai Pai ma to bike ben phayo. bai bai nang biluni yani bor tong Ha? bara da tong Baratong. saisung da Saisong no. काम गरेर पढ्नु बाह्र त मै Kaham no porul. बुझेर फिलिक फला गग्लांनि Angya. रुम अफ फाइपिखा ते कैसा क्लास रुम सेमिस्टार ना First semester. फर्स्ट सेमिस्टार कय मास खारो पर फेजनि जों जुननि सिम जइन रो कय मास ना जत क तालमां सिता ना नर निन बुं थाम स्वेली जमाथे नखा तामनो तै परि हो जगा म बिबोसि उति हा उति अब ख बमहाय सामं मा खैनाय उति ओ ऑपरेशन किसा मासु बने ओ बुनो राथाना अकथाना थैरो आ जागाताना थै टेस्ट खाइने र तेरो मारा खा केबनो तिरो मा खाइका प्र्याक्टिकल र मा खाइका ये प्रैक्टिकल मा खाया फोरोंमानि बमहाय फोरों काहाम के फोरों इंग्लिश माइ द फोरों कक रक बाय द फोरों ना बम्बाइ फोरों भाषा क बर बाय फोरों जाग हिन्दी बायबो इंग्लिश बाय फोरों जत भाषा बायनो मिक्स का फोरों ना एका मैडम सं खूब काम फोरों दङ ना काहाम के फोरों इनका आशा खायो 3 इयर कोर्स दानि नि ए 12 पास नि द एडमिशन खायो र 12 पास बो स्कूल नि सैंपल नि इनका 3 इयर रन पर वे कंप्लीट खाइनाय रन खाइने Hingga khapangni takok tai bokok song o jaga University Grand Commission by approve khajak or 3 year course khaigen ka o certificate manai abo ba jesa thayo jaga thangi pano sakri bakri khaiba rang aji mungo aji manai oro srungai thangkangka oro class 12 pass ngai bo porifai mano tai maidui pass ngai bo porifai mano o jaga je GT center ro course khaiman jaga any stream jesa stream ni phano o jaga porimano rang puisa korok joto busu fees marnai maso do marnai semester wise do marnai bosore ekbar do marnai abo angka o jaga o receive section phaye oroni je tuidulnai sarsong bai norok phaye kok salai mano angka phone number ang screen or wano o phone number o naino norok o jaga admission ung phaye pori mano angka admission tabok chalongai tongo January 1 tarik simi February ni 15 tarik jera angka norok tomongno porna musung angka oro dati phatpat contact khaidi screen number jago angka tin bage asungno jotno hambai jotong khumka